F'20 pittura mimlijin kuluri u simboli profondi, mara li jelbet il-kanċer darbtejn qed tiftaħ qalba mal-pubbliku u taqsam il-vjaġġ tagħha lejn l-imħabba lejha nnifisha. Kull pittura hija bħal paġna minn ġurnal intimu, rekord ta' snin ta' riflessjoni, solitudni u fejqan. Wara żewġ battalji kontra l-kanċer, Anna Nightingale, artista li ilha tgħix Malta aktar minn 30 sena, sabet ruħha f'mument fejn kellha tinfatam mill-bżonn li tiddependi fuq ħaddieħor għal vjaġġ ta' mħabba lejha nnifisha. Very often in life, you have to go through something tough, maybe life-threatening, particular trauma, that will make you look within and try to understand if there is something else within you that can help you in your healing journey, not just modern medicine. Kien biss meta bdiet taraf u tisma' l-ħsibijiet tagħha stess li bdiet tifhem kemm il-fejqan imur lil hinn minn dak mediku. Għal snin sħaħ kellha bżonn tkun waħedha u tibni relazzjoni magħha stess. U fil-fatt dan huwa dak li jispjegaw il-pitturi. Minn żmien twil tfittex il-validazzjoni minn ħadd ieħor għal imħabba u paċi. Fil-pitturi dan il-vjaġġ jidher ukoll fil-kuluri, minn sfumaturi aktar mudlama u drammatiċi għal kuluri ċari li jirriflettu l-paċi ta' trasformazzjoni interna. It took me till 49 to realize that the love, you can actually feel a love within yourself. So if you nurture the inner foundation of love, I learned that you won't lose yourself. U l-messaġġ li trid wassal huwa sempliċi li l-imħabba li ħafna drabi nfittxu minn ħadd ieħor tinsab ġewwa fina. At the beginning I'm looking to him, you know, for the love, and halfway through you'll see that they were reversed, and the woman is looking the other way and he's looking the other way, and she knows that she has her own power. Il-pitturi jinsabu esibiti fil-Lukanda Cavalieri Art f'San Ġuljan sa Mejju li ġej.